Abe, ikit mo na yung bayong comfort room ng Palengke Santa Ana? Kikatang silipan, ing mala hotel, restroom, mapipagawa ng Mayor Dinan Labong, king report ng Patricia Mamang. Iti ngitsura ning dating Casillas ning Palengke ning Balen, Santa Ana. Luma, madalumdum at akit na yung dinatketi. Ngeni, moderno, malinis at talaga namang antimolinob ka. Kareng restroom, king hotel, ingitsura ning bayong gawang comfort room, king public market ning Santa Ana. King kilob namo ning aduang Domingo, mayari ang pamanyamasan king pasilidad, king utos ning administrasyon ng Mayor Dinan Labong. Ba, binida ning alkalde ing malinis sa tiles, masalang sulo, disenyong kalupa dareng hotel, at talaga namang kanong ikakuswelo dareng magtinda, at reng manyaliking palengke. Actually, itang CR ito, uling adwan na rin kaya na akong kabalin, lalo rin magtindo, na itang CR talagang magsilbi. Makimi ka mo, balo mo na. Ngayon meron ko pas laning araw mo, para nasisingot itang bawo na ipon dating okay, talagang kailangan na talagang i-repair o gawan bayo. So, yako naman, gawan mo niya mo rin, hanapin rin kapampangan ng manggugo, mandido. So, semasan ko na baka rin naman malyari mo na yung pagmaragol. Bakas naman ng pasalamat at kuswelo dareng magtinda king meging inisyatibo ng Mayor Dinan Labong. Agpangkang Labong, mumunaya pa kanong takbang iti kareng tutukipang proyektong magpasanting, kareng pasilidad at serbisyo para kareng tempenyo. Pare siyang gastos na nito eh. Diba mo samasan. Baka nito dandaman naman ding taxpayers, mamalingki. Diyan yung mila kabalen, lalo na rin kabalen, na ayayos tayong makanyaning palengke, lalo panapin ngayon, sabi ko, din kayo, diyan kayo papalakpakan nyo lang. So, liwa mo rin, balang gawan mo pagkikuanan kung makayo magagastos yung kaban na ning balen, pero mga santing na rin magagawa. Ing malinis sa Casillas, sasalamin niya kanu, king kalinisan ning mabiluga palengke ning Balen. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.